Enyero berpendon beramanda kapon ya kasak hitam beruan bagi bangunai. Kabura kaupa berhaku berbensi bakui kumbak lelong bangun di kaum cinta berbuat cinam am. Enyero berpendon beramanda kapon ya kasak hitam beruan bergelong. Kabura kaupa berhaku berbensi bakui kumbak lelong bangun di kaum cinta berbuat cinam am. Enyero berpendon beramanda kapon ya kasak hitam beruan bergelong. Kaburam kaupa berhaku berbensi bakui kumbak lalu kebami kaum cinta berbuat cinam amin. Haka kerten pa bakul berbensi bakul amin. Kupa zumi wa deng kalau bakul kerten zumi kanwala ima zumi kalau kaman zumi hakandau kumbabe to ay minta shimba zumi lagasmi natuma bini kemkam zumi kumbay ni ima kiblesmi yorini. Perwadi rami shalji tulishoy, grade perwadi kinakabasmi amen. Kublay kumarya kabadab sinare, utray dan makhabla kuye pana tenkikinten, belakar kuy so kajong pau jisu. Kumarya kuy kimi shamde duana pental jimikan ko, mentar ko kisiyak tumi amen. Namen yo kublay paran borbaro, unong kaganen berkatenda. Pada Yesus Kristus membawakan Putra Yesus, ya Allah pun mensiumaku, ya Allah kan Maria Kristi, ya Allah syanya menfokan Yesus Kristus, lasanak naik ulaya berteriu, ulaya shibaya, akasuni Allah kami pati paya, ulaya syabne bushang kamon grepa berboro, nang kawan papan besar kita kibaya, nang mensiumaku ya Allah grepa Haji selapir ku dan jemaah ipo, pada jemaah kedua, jemaah bang cukup amin. Kupa bang cukup ngatwa mi tamat baksna, kawan siam makjemang le pun bide sume, putra kita Tuhan Yesus Kristus dan Tuhan kita Tuhan Yesus Kristus. Nama kajing syashita mukadit saju. Toy sunai ni berkepakai barokawe. Nama kajing syashita mukadit saju. Toy sunai ni berkepakai barokawe. Nama kajing syashita mukadit saju. Toy sunai ni berkepakai barokawe. Nama kajing syashita mukadit saju. Toy sunai ni berkepakai barokawe. Nama kajing syashita mukadit saju. Toy sunai ni berkepakai barokawe. Nama kajing syashita mukadit saju. Toy sunai ni berkepakai barokawe. Nama kajing syashita mukadit saju. Toy sunai ni berkepakai barokawe. Nama kajing syashita mukadit saju. Toy sunai ni berkepakai barokawe. Nama kajing syashita mukadit saju. Toy sunai ni berkepakai barokawe. Nama kajing syashita mukadit saju. Toy sunai ni berkepakai barokawe. Kupa bujikut natawah mi kami batasna. Kami simat jadi ngomre pun dari Yesus Putra dan Ratu Yesus Kristus. Pagbiyan kebentar di pop cumi bacang kepakai barokawe. Namar kajing syashita mukadit saju. Tuis nai ni berkepakai barokawe. Namar kajing syashita mukadit saju. Tuis nai ni berkepakai barokawe. Namar kajing syashita mukadit saju. Tuis nai ni berkepakai barokawe. Namar kajing syashita mukadit saju. Tuis nai ni berkepakai barokawe. Namar kajing syashita mukadit saju. Tuis nai ni berkepakai barokawe. Namar kajing syashita mukadit saju. Tuis nai ni berkepakai barokawe. Namar kajing syashita mukadit saju. Tuis nai ni berkepakai barokawe. Namar kajing syashita mukadit saju. Namar kajing syashita mukadit saju. Tuis nai ni berkepakai barokawe. Namar kajing syashita mukadit saju. Tuis nai ni berkepakai barokawe. Kokpabang tukut natawa mi kami batasna. Kami simat kajing ngomre pun dari Yesus Putra dan Ratu Yesus Kristus. Pagbiyan kebentar di pop cumi bacang kepakai barokawe. Namar kajing syashitam mukadit saju. Toy sunai ni Maria kepakai barokawe. Namar kajing
Namarka jing shashita mukade saju. Toisne yangi berkepanggashitam. 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 Kublai bakut Kublai berdoa kublai baicina. Toisne yangi berkutai barokabai. Kublai bakut kublai berdoa kublai baicina. Toisne yangi berkutai barokabai. Kublai bakut kublai berdoa kublai baicina. Toisne yangi berkutai barokabai. Kalitani juga jenis belai maka soal kesadaran pabung cukup. Toisne yangi berkutai barokabai. Jenis belai keburang kemakram tam. Yaroi ka jing khao chong. Pajubal masanya hami. Nashanya ahami. Jenis belai kejimaya bernasam ha. Nashanya ahami. Jenis belai kepoleh berpesan kejimaya juga trinity bakun. Nashanya ahami. Jenis belai banglawan sampana kiberberi kiangan. Nashanya ahami. Jenis belai kami kejimbat kejim kemen. Nashanya ahami. Jenis belai makam korban kabaneng. Nashanya ahami. Jenis belai ketolong dikam helabat kijim helabat roh. Nashanya ahami. Jenis belai makam terke partai barok away. Nashanya ahami. Jenis belai kawan kiasa partai barok kaktin kawan undo. Nashanya ahami. Jenis belai kami dekat mau berdulu Yesus. Nashanya ahami. Jenis belai berdulu kau berdulu Yesus badap selesai kamu tamat kinampo. Nashanya ahami. Jenis belai berdulu happy Paris pakul. Nashanya ahami. Jenis belai pasang kebalang pakul. Nashanya ahami. Jenis belai kebaptisma pakul. Nashanya ahami. Jenis belai kemenun hoki ni. Nashanya ahami. Jenis belai bersendrana kejim jongi. Nashanya ahami. Jenis belai berpergi kamu tamat tinggi kajingnya. Nashanya ahami. Jenis belai beraini kejim bandar jenom. Nashanya ahami. Jenis belai berdorong kabar ni haman di bentar kejim jongi. Nashanya ahami. Jenis belai ada ini nak ada indujong. Nashanya ahami. Jenis belai artiak kejim telah pemotinong popa edonu. Nashanya ahami. Jenis belai kejim mengok angga berkejim bom champagne kirupu. Nashanya ahami. Jenis belai kejim bom la champagne kejim maya ublai. Nashanya ahami. Jenis belai pasai ni kejim jar baro. Nashanya ahami. Jenis belai ketolong kejim sobat kejim kemen juni. Nashanya ahami. Jenis belai bakar ni kejim sudah kejim imbasisha. Nashanya ahami. Jenis belai bakum tapi ya baro mati jung. Nashanya ahami. Jenis belai kepansingat jung baro cinta ublai. Nashanya ahami. Jenis belai kebaro ni yo jenis sene. Nashanya ahami. Jenis belai kejim ngematin gitu belang anan sin. Nashanya ahami. Jenis belai kejim kermen gitu baru sin kermen. Nashanya ahami. Jenis belai kejim jatah gitu bersem jenjar. Nashanya ahami. Jenis belai kejim pelana kiklam. Nashanya ahami. Senabat ko umatoy kerno judis banang katamega jenis naini. Nashanya ahami. Senabat ko umatoy kerno judis banang katamega jenis naini. Nashanya ahami. Senabat ko umatoy kerno judis banang katamega jenis naini. Nashanya ahami. Father, Son, and Holy Spirit, we praise you, we thank you, and we adore you. Thank you, Lord Jesus, for being with us all throughout this day. As we are in your presence, we bless you for your Holy Catholic Church. Pope Leo XIV, all the cardinals, bishops, priests, religious, and the faithful. We pray for our diocese Longstone, our Bishop Wilbert, all the priests, religious, and the faithful. We ask your blessings upon our retreat center here. All the forthcoming programs, especially the inner healing retreat which is going to start today. We ask you, Lord, to bring many people to experience, bring here to experience your love and your loving touch. We pray for our parish, all our parishioners, and all the programs of the parish. We bless you for your school, our teachers, students, and their parents. We surrender before your fathers, Father Joby, Father Richard, Father Nicholas, the sisters, co-workers, helping staffs, and all those who are helping us in one way or other. We pray for all those who are sick and suffering, those who are suffering from cancer, HIV, AIDS, from heart and kidney and liver problems, those who are in ICU, and all those who are at the point of death.
We pray for the childless couples, the jobless people, the young boys and girls who are searching for their life partners. We also remember and pray for the youth, those who are addicted to drinks, drugs, sex, pornography, and all other kinds of bad habits. We ask your mercy upon all the terrorist groups in all over the world, those who are destroying peace and harmony in the lives of many, in the countries and in the cities and in the states. We pray for our persecuted Christians all over the world, those who are suffering from, especially the people those who are in Nigeria, Uganda, and all other African countries, MP, UP, Gujarat, Odisha, Chhattisgarh, Manipur, and different states in our country, India. We pray for our family members, those who are away from us. We ask your blessings upon all those who are joining us in this online service. We pray for the children, those who are wandering in the street, those who are no one to look after, those who are kidnapped, those who are abused. Once again, surrender each one of us at your feet. And all the people, those who are here to join us for this inner healing retreat, surrender everyone at the feet of yours. We once again we praise together. Hallelujah. 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 Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Amen.